kodwa ke phela mina angiyena umhlaziyo mina ngiyi-artist umhlaziyo wesiqiniseko hayi umbhedo lo yabona yazi ukuthi umjida mfethu engibona ukuthi mina amajida agrand for umaskandi okumele athintwe anesisoka soka nangendlela nje umuntu aqoka ngayo nendlela akhuluma ngayo nane-respect yabo mfethu ngicabanga ukuthi yabona lo bafana thiwa umhla ka-1 ngisho umlandeli kaKhuzani le out there yes la mashida mfethu awasicwayi la mashida mfethu wathole hamba noSigwebo mfethu wathole hamba nabo bani ngingasho mina ngingakunanazi ukuthi kubo bonke abalandeli bakaMaskandi inkosi yabalandeli bakaMaskandi umhla ka-1 yabo and then bakhona omagolide yabona so ngakusho nje lo ngiyakusho nje ukuthi mina nje umhla ka-1 ngiyamthanda ngise sayidini nje engeyona ilokhuzana iWhite Nation ezama but nje umhla ka-1 kukhona into ayenzile ngithi ngingena ku-TikTok bangimema kulokhuzana ku-life wabo bengiqala yibona abangifundise lezi zinto so lokho nje ukuthi belandela iqhawe labo kodwa banginikeza ama-tip ukuthi hayi ndoda enza kanje nathi sizokwenza kanje kuwena benze balanda uMasinga bamkhuphula uMasinga ula khona ama-Blue Nation anesandla so which is good yabona usiqiniseka kanasandla kulabo bafana understand uyabona ke manje ukuthi usiqiniseko usebenzela uSathane ngokwami ukubona yabo futhi njengoba ngikutshela usiqiniseka akuyena wala eMzansi yabona akekho ngiyakutshela akekho umuntu umanqele ongadayisa ngabantu bakubo akekho ngiyaphika mawukuthi lo mfana usagxile ekuthenini ungasekhaya ngeke azazo mayibuka ifoni abone ukuthi thina kumele asidicilele phansi ngaleyo ndlela futhi ngalesa sikhathi mina wayekhuluma ngami kabi isimo sasisibi kakhulu financial yabo so ngayazi ubuhlungu umjide kuthiwa wangasekhaya engidicelela phansi bafuthi bangasekhaya ukuthi bengangiqashi yabo